mamo akwaba eba too much GHS so na ama obusa ta pray news trendy e social media so na me de ebeso ebusa for hemperi for ka ntemi ni party no wase a wo mpe adi wakoka bibia ma bibia be kana ma na ya hatsem na se no beti asese otino wase dia enke beboa ebusa for estade ekwete Ghana ha ya ji beef no atum obi asom se ye beef ni de obuso edu inception obuso na untimi nkrem biwa no we dat social media na no na e beef no de fa no so be hia no na te se ye de kosa na de tia maker ensem we NSF Kumawood actress Atisia Day wabadane evangelist Gloria Kani na what we were trying to pa ni na enam foni bi obe posti ade eto ne Facebook page no ne ba wa wona collab 2 years any ediemo so no Eagle Prophet no crap obe e last week we see this week there ne come show the bafa Ghana honti amano trendy and we be post our pictures no eto ne Facebook page wo na ensemo wo troka wo any caption say what the editor phone no eso no say father and son and say ma Ghana for any bar to say okay wabeji atum sana rumors breaking here sometime ago on Tracy Bachi one more papa no saga no beka say Tracy Bachi say oni sofo enyem na awoba say sofo no grandponsion no wabeji atum sampa sofo no ne woba no any Eagle Prophet na ne caption no de ka no na or de tira asem ni mu ene say sometimes no say o nipa o protecting nipa bi na himself protection o de man nti obenjira so na tese wo de papa no grandpa no nipa ne twanwa ye o say wo na wo ye kwasia say jimi for na tese wo fa otra asante no nti na ko oba life no oba church say mu ye ni nkofati say and perfect Eagle Prophet ene ne ba no papa nanso Eagle Prophet ye nyama bia ama ono Gloria Kani aye kwasia wo eye wo mo empenatwe manase wo mo abrabomu na eno na utmu se Gloria Kani tie futuro ntamti wo de sa post no ebeto ne page one no anche ene oyifu pe ohimada kisi wonte asin waso asemi wo shuru achechire mu ebiebie nsemu akofa papa no Tracy Bachi issue na be shem ebiebie mu ataka akosi se ebe ya enka Gloria Kani enyi evangelist no out there to the evangelist out there to the so no wo yin to Jesus say na kuma enye ready for say juma because onye ready cry ko say obetimi area na mi adwuma mu aka nyame asempa no na tesbaka no nkware mu obi a wadeti so for ne so for awoba I want to make our ntum de den and out to be evangelist na eno ena sabre Gloria Kani abeyi na no so ade ya wo na matese nya sepkecha ye gotie eye de Gloria Kani ewo eka efa ohima Jackie ehsem no ehumra sisia. Good afternoon atiefo Meshra Mama Saka video be, but I've decided not to say anything, not to talk. But sentence kitwa be o video ni more me pese me make it things straight up. Ohima Jackie Peter no ni Yesu Kristo nenam. Oni Yesu to nsa didi. Se wo pobi ama na kire Yesu ase a na Peter edi muntintimai obetumi akire mu pa but Peter ni Yesu nama abufuo baaye no otwense kan twa wo bi aso nyankopon wampamu Peter amfri nachi Paul obeji Yesu Kristo di ye no ne nyame dwuma mu edru bebi ma Paul ka se papa me pese me ye mintumi nye ni mumboni amempe ena meye nso sa Paul na wo ena twere mu makoma Timothy se ese wohwefo se ne hunni asem sa quotation no na Paul wa fa stage any level a me se mi wo mu no wa famu a ede ne ko nyina kwa wie ye pa o che na ni kohwa na chi no ohun so oba nya medwuma mu no emfum so bebre na waye ena ejina so no de tro nwoma de koma Timothy se enye ensem na ho ema ya ye de akira ye ba eno nkire se obi eye sofo a emfum so ni hu oye nipa obetumi afom
why a video abe cancel bebre ehu hia me. But o make 1 point be say e was a me ja me nya me dwuma me yes say na makoma tie dia. Eno na ama ba out a me ye video we dia reply Ohima Jackie. Me Gloria mete Ghana ha. Ena wo fru plane free UK ba Ghana ha. Ebe ka asa woni brother Sami adeti emu abortion. Ah, sa wo so to nyame nwumo. Wo ye me nua o, me no ye adwuma ba ko. Jasa wo de no, wo de fa nwum tuom. Na me so me de no me de afa asem kam. Nyame dwuma ba ko kro na wo twempana tu mu nyinsen guye. Abra nanka obi anya we ewo media. Abra nanka obi anya we wo Ghana ha because mo fa mo ho no na wo bi ani ho. O ya abortion na wo bi ani ho. But won so to me the ba media because na panye bi wo na bibi nkoye na wudi yawo. That time no na wo pesa wo kasa na wo ye free. Enti wo de ba bontin say yenso yentibi. Wo de na wo nyanya menwom na wo to. Yete ana nanse ya oba besia wo bese ne ko aduro so. Ekotutu nuro. Ema enwo anim guase e be hia wo se wedding gown. Nyamenwom no waja ato Ohima. Still ye fra gospel artista. Utumi nya kokudro sa fra wo hu gospel artist. Sister, untumi nkanche me se minja nyamedwuma ye. Untumi nkanche me se minja preaching da. Ah, when ya watchful na si wanim. I cancel for almost hours. And some who can you now so some me. And na make us a mean for foot will be a near drum me babontene. I bet you mean some me wa bontin you name wa Ohima. When you be woo uber ferry. But a hun here. So uji enim guasi and when janya me nyom neto. Na still what so from home gospel musician dear. Ghana ni we are singing any baby I can Gloria me free. De bia me kase ye po bia mana di Christo ho dance ya enye me because me history nye me background nye mama ye twam no enye me mfata se me ka bibia fa Yesu ho enso eya dom niema ye nei eye me fe papa omo ni mashase nyina no omo de nyame ase mama brabo ne ye na wuhu ya wuhu ne se eye wotan a watwefo na si wani ma wo ye me no sister me de me de nyame ase because na enye kra na enye bet me wogidie ba ko sa nyame se wo hye nyuma passe a wo de kwa wie ye papa emre bi bedru a sister unya me ho asem nka biem na nyame wa ye me ho adwuma wie emre bi bedru a ne me wo mu ni nyina no menya experience wom meye matured me komanim wo niema bim me gya niema bi wa kire na mfom so nketenkete ya me ye abeye disuade amanchiri ma omoso omo beba nti Ohima Jackie nyame sam ne de me nyaka se wo wu kwa aduro so no wanya nyame nyom ne to de a me so me ka kire wo se me nyame sam ne ka Ewurade ama apapafo Ewurade bama adebonyefo empanyinfo krobu babi se ufiti prekopetu wonse a moja eba min sachran wie boni bi wo ho megusu bompa yesre Ewurade se oma me ahode a medi bedi sa boni no so Ewurade ndombo me na me wie peye wonanim enti sister sa wo de uhu se wa wie na anyame anim no wunni fo na mfumso obi ani hu a ye de nyame ase ema wa brabo unua me de me nam kwaso a me ba megusu a mesre Ewurade ahoodene nti nyame de me bedru nyame de me dru so asa na ema we unhu biem me dase na ebusafo eno ena eda wo na tete sese me bi so Ohima Jackie wa mu hu bond dada en obi asem asa kofa ebie mu kiremu na sina mote no eye Gloria ka ni kira Ohima Jackie gospel musician wa fa bono boso fitete so a gospel musician and no no dey ba line like obi a edinim no so a gospel musician onu amu so do dey beto abontin say brother Sami eni na twempre mu odin ama tese ni ita be mama brother Sami na amu ehye no e ma ne tese eyi ni tse no countless times e ma sa se mo di hu yawa ma tese oyi fi na kubo mu dey beto abontin ma social media obi a TV radio stations and na mo de bia
eno kra post nchen a ebia mo so ne phone bia wo ko hu eye konfo be ma show boy a se na honum no tata mo ye nyankuma de bi mo ye bibi wo honum kra post beta bonte na so still oyima da ki say oyo gospel musician na we mu sa gospel musician di no kra wo nya to e den ana wo dia wo fie asema wo so bi wie no ye den timi nya kokodo dina ho esa bo bi de eso e bo bi chem se onu nya ni fie de no to ho sister yi da bio se si ano social media ye say social media no say abe for teta ye bia so se si a obia so a no de na asem eto no most of the time so be call no obia asem a o de beto o krampa ko fortune sane abasa no kapo no na wo mo twetwe no krampo no wo ma ye de chance na so say be da bedwemu nti na obia de na no to mu bi te say ayefo efi aba no obia di bi nti why ayefo enti no obia de ni sa twetwe bi obi ka se bi tire me say drive ni se wan wo kechi na ko ka ta chemu a ma wo munim hwe na better driving se na obeya obeyi buka ife wo betse na we se fire say no ti elo hima jackie ehu ni se wo no ne betime tu blo ya kanefo se wonya evangelist ejuma no ento esan se we timi an protect prophet and as ego prophet din we timi an so na kumemu we timi an to le boase se ono to for edit na so for no ne bone no this of no enta better abontin 20 an so na comment wonya evangelist ento a ono amu so no woni brother Samia Trempne yin sen ni nia no gospel musician na ebia mu so no wasa ko comfort as no great gospel musician din mu baba boy se wonim no kware dia ene tra baby na che wo de na ye na wo de na kra pobon wo fi asem kra po wonya ni wie na nso wo do hune ko kire obi de mu do hune hwe anyama obi nyama mu na tu betu fa huni se wa nkese mu no futu a wo de mo obi no wa apply it to life ama na ye juma e dia ma ama futu no obi ada ne no sa be wa wo tu fu na bon say yes wa wo tu fu no kra po wo experience wa chere se futu no wa mu wa you should da na abwa aso na be obi a wo de mo obi na wa mu nye homework that wo tro bi de wo ye den yesa e ma ne ye che bibi ye e wo omayi mu enkofo nsema ye ka no ye ka ni enka ni ye oni bisa ho bon a efo wa no ento obi ense ma bu kra kaseti a se wo ni ase pepe kra po hunyi ye na so ko yi obi de enu nti ye che no so na to obi asemo ba na wo kapo efuto na beto fama na jina eye nyansa kasa so na tunifo se ne be ya wo amu awutu funu kapo ro betimi ehun se asema wo ka na to asum na wa ye chere wa brabo mu kwa wo kra we yisuda ama na bo ansa na wo betufa wetufu me de ma no esi na se no ha na akodu se eye ohima da ke besa nechi abeyi anu diem abecheche nsembio nas obeja ama na ka na de bebe bia so no me de beso mo e wo to my gh if dey so niti bomodia e follow ye e wo ye Instagram page at too much gh_, and I say if you want to subscribe, someone subscribe here. Neja comment comment section one me din adina ama owusua na me ya doma e besan edi ehyiapim makramu the major prophet kun chacha on say me catch o say bomodin na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no mo nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomodin na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomodin o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura